Makaingon ko na useless bugo ko nga pagkatao kay wala na ako natarong og plano ang akong kinabuhi kaniadto. Dapat kung mag-edad na ko og 45 years old, dapat na ko'y nakapundar na ko mga inana nga sistema. Pero karon wala. Kaingon ko na wala jud. Kay dapat unta kaniadto gitarong na ko akong kinabuhi, pero namali ang akong desisyon. Nagkuan ko nagdiretso lang ko og desisyon, wala sa plano. Muna nga failure ang nahitabo. Muna nga akong mga anak nagkabulag sila, wala sila na uban sa usa lang ka panimalay nga dapat sa amo ang panimalay unta sila nag-uban, pero wala nagkabulag-bulag kay mao lagi nang sayo ka magminyo, sayo ma-in love, tapos ang resulta makabulag ana bitaw. Dapat dili lang gyud nga puso ang imong kasing-kasing mo imong sundon, dapat pati imong utok, kasing-kasing og utok. Hunahon sa og tarong nga makasurvive ba kami ani sa maabot nga panahon, mga inana bitaw nga sistema. Kay kung gihunahuna pa lang kaniadto, kung unsay dagan sa kinabuhi, kung gihunahuna gyud nga dapat dili jud ko sayo magminyo kay lisod ang panahon, lisod kaimi. Dili dapat maging selfish ang kaugalingon. Dapat jud na asa dili lang gugma bitaw ang sundon. Dapat magplano sa gyud. Dapat jud humanon ang pag-eskwela. Dili lang na sa ginikanan magsalig. Kung makaya na kita mismo ang maningkamot sa atong kaugalingon, kita mismo barugan natong kaugalingon maging risgo ba sa atong kaugalingon nga mahuman og pag-eskwela, kay para gyud nga dili magkalisod-lisod pohon. Muna nga nahitabo sa akong kinabuhi. Hinuon nakahuman man gyud ko sa akong pag-eskwela, pero nakahuman ko sa akong pag-eskwela na nakoy anak. Pero wala man gyapon noon nga kabasulan ang tanan, kay bisan og nakaanak ko, nakahuman gyapon ko sa akong pag-eskwela tungod sa pagpaningkamot. Pero ako lang gikabasulan sa akong kaugalingon nga nakaingon ko nga useless ko kay wala na ko giuban ang akong mga anak sa usa ka panimalay. Since naging single mom ko, naminyo ko nung una na nawala ilang amahan, duha akong anak. Sa duha nako ka anak, dapat silang duha nakuyog nako, pero isa ra akong nauban ana bitaw nga sistema. Kay ang nag-atiman sa akong eldest, igsoon sa akong bana before, hanyo-hanyo sila nga dili kwaon. Dapat kato nga hitabo kaniadto, dapat jud ako mismo nangusog bitaw nga kinahanglan nga dili pwede kay anak nako na, so dapat ako ang moatiman ana bitaw. Tungod sa kalisod sa panahon bitaw na
dili kaya sa pamilya na atimanon ang duha ka anak. Nagsunod man gud na sila gud. Naglawom sila og tuig ana bitaw. Nalisod kay mi kaniadto. Dapat dili ang kalisod ang ikaw bahala og lisod unta dapat ato bahala og lisod basta kay mag-uban ang duha nako ka anak, mag-uban mi ang mao gitong dako kay nga sayop ang nahimo kaniadto. Muna karon nga layo ra kayo ang feelings nila managsuon kay wala sila nag-uban since nagagmay pa sila. Hangtod karon wala gid sila nag-meet in personal. Nga mga dagko na sila. Nag-meet sila is ang ilang edad ato is kuan pa 7 years old ana. Kay raong naman silang tuig nga mag-8 ito si Carlo ana. Pero lahi ra jud na kung mag-uban gid bitaw nga since bata pa sila nag-uban sila. Ma-feel gid nila ba nga tuol ra gid ilang kasing-kasing pero karon nga dagko na sila lahi ra gid ilang mga feelings gid dili kay duol. Mura bitaw na ay distance hinuon. Mo na nga mali nga nahimo sa akong kinabuhi. O dapat yun nga i-correct nako na. Muna nga nakaingon ko nga grabe ka failure. Ang na-desisyon na ako kaniadto. Uban sa ilang amahan. Tapos nung nawala na ilang amahan, after ato pila ka tuig, naminyo ko otro. Makaingon ko nga failure na naman. Dapat ato nga time na-correct na nako. Nagtuo naman jud ko na correct na kani nga desisyon. Pero mali pa man day gihapon. Mali pa man day gihapon ang desisyon. Kay dapat nakaanak na sad kog duha ana noon. Nagbulag mi ato niya. Noon ang duha ka anak nag-uban naman sila kay gidala man gid nako. Pero mao lagi dili gyapon ako ang nagatiman. Dili gyapon ako ang nagatiman. Ako ang ginikanan ang nagatiman na sa duha nako ka anak nga gagmay karon. Bisan pa man og akong ginikanan ang nagatiman. Sakit. Sakit gyapon sa kainahan ba na dili ikaw ang nagatiman, dapat ako ang nagatiman kay ako silang mga anak. Dapat ako ang nagmatuto sa ilaha na bitaw inanagid ka. Sakit sa akong panumduman nga dili ako ang nagatiman sa ilaha. Wish na ako na maingon na sad na magminyo na sad otro ana bitaw tapos ma-failure na pud. Dapat kung maminyo otro ako maminyo manggaling ko otro. Kana jud nga buotan. O kuan responsable na lalaki. Noon anak ko'y boyfriend. Buotan man gyud na siya. Ako naman gyud na siyang na tested nga buotan siya mapinanggaon sa mga anak, sa mga bata. O responsable siya na amahan sa mga anak. Ako lang yun ampo sa Ginoo na
dili na ko ma-failure ani nga desisyon. Kung siya namang gyud para mauban na nako akong mga anak sa usa ka balay ug ako na ang mag-atiman nila kay na pa may time kay 6 years old o 4 years old pa man na akong duha ka gagmay karon akong duha ka bata. Kung kami naman gyud maminyo na gyud kog tarong ba. Kana bitong nanagay tawag ni mga bana na gyud nimo siya. Kanang paingon na gyud ng process nga marriage ba. Marriage proposal nga magpakasal nami ug maglahutay ang among relasyon. Dili awat kaniadto nga wa gyud naglahutay gyud. Bisan unsaon pag ayot-ayot wa gyud na ayot. Muna nakaingon sa pagkabulag nga relasyon. Kana man yung tao bitaw nga walay paningkamot. Walay mga plano sa kinabuhi, di maningkamot nga dapat maningkamot ko ani tanan ako'y mga anak. Buhion ako akong mga anak. Pero walay paningkamot man na nga nahulog gid sa pagkabulag ang tanan. Sabayan pa sa mga kuan kanang mga igsuon nga kuan kaayo hilabtonon kay ba sa usa ka relasyon nga dapat dili silang hilabot kay dili sila naghawidan nga relasyon. Dapat ato kung may ikatabang sila is mutabang na lang sila. Kung itabang hinon sila duot ana bitaw. Pero karon dapat magpakalig-on o magdesisyon og tarong, magplano og tarong para dili na gid ma-failure. Og kinahanglan jud magpakasal para mahulog na gid nga as one family gid ba, husband and wife, dayon na mga anak. Dayon dili na magkuan bitaw sa mga istorya bitaw sa uban. I-focus na lang gid ang inyong pamilya. Kay kana sila tabang na sila sa pagduot. Mao na magkayagaw ang pamilya. Dili agad motuo. Nana ba? Dapat na ebidensya. Muna akong kinabuhi. Oras na gyud, time na gyud nga tarungon akong kinabuhi. Oras na gyud nga kinahanglan maplano og tarong og maatiman ako kung mga anak nga ako mismo ang magmatuto sa ilaha. Ako ang magdisiplina. Naa pa man siguro time nga makasubay pa sila og kanang makasubay sila og tarong sa kinabuhi. Madisiplina og tarong. Mahadlokon sa Dios. Ang wish lang yun ako na kung uyab karon nga kami maging strong yun nga among foundation sa among pamilya pohon para dili na mauwi bitaw sa anang broken family. Grabe kayo nga sakit na nahimong broken family. Walay amahan ako ang mga anak na may amahan pero walay pagsuporta. Murag wala siya mga anak nga iya lang gipasagdan. Bisan pa man unta og bulag niya. Nag-support yapon unta sa siyang mga anak. Gilantaw yapon niya ang mga anak. Mutabang yapon sa siyang mga anak. Pero walay pagpakabana. Walay sus Ginoo. Wa gyud taon siya nagtabang gyud. Since before until now, Diyos ko po.
mahal, makaingon kang wala siya nagmahal sa iyang mga anak, wala niya na-miss iyang mga anak, bisan pa mga anak niya. Makalingo-lingo lang sa gani, manang ako. Naningkamot since before sa panagbulag, bisan asa na lang taon ko nakabutho sa pagpaningkamot og trabaho. Ang gani, buhi pagyapon ko hantod karon. Tagaan gyapon ko og kabaskog sa panlawas sa Ginoo nga padayon gyapon ko sa pagtrabaho para masuportaan og tarong kong mga anak. Mao na nga trabaho lang gyapon talaning trabaho. Nagpasalamat ko nga nakapaingon gyapon ko ani nga trabaho. Na insakto na akong trabaho ba. Natarong na akong trabaho. Kay nakaabot ko sa Saudi Arabia, sa Jeddah. Diyos ko po. Maning grabe kayo nga naaguman ako sa akong amo nga salbahe kayo at pandapat sa tua. Manang wa gyud ta dani na lampos sa ato ang kita nakaabot og kuan termino sa 2 ka tuig. Grabe sa tuwa akong batasan sa akong madam ay at pandapat lang bisan wa kay gibuhat nga mali bag dapatan ka diretso. Ang gani buhi pa ko ba. Wala ko na pareha bitaw sa uban nga Diyos ko po, lisod yun yung manarbahoan ta sa Middle East. Ang imong kinabuhi, Ginoo ko, grabe ka hadlok. Kanang kuan bitaw na lang, kanang sa side bitaw, magtrabaho ka diya nga lugar. Dala sa pag-ampo ba nga, naot unta, buotan akong amo, pero pagkid ko nasuwerte gid sa akong amo gid ba, grabe ka maldita to madam ay. Mao lagi na pamunog, kalit lag dagpakan imong likod nga mambot basag tuwa nga ako kasabot atong batasan sa akong amo bitaw si madam. Pero basta kay nakauli ko sa Pilipinas nga buhi pa baskog gihapon. Thank you Lord. Nani nga kapalaran nako karon. Ikaw na gid bahala ani Lord. Ang ako lang pangayoon nimo is baskog sa panlawas pong mga anak, baskog ang pong amo ang panglawas. O matuto na ko kung mga anak nga tarong makasubay sila dalan nga maayo. Madisiplina sila tarong ug maatiman na gid nako sila ba na ako na gid mismo mag-atiman nila. Yun lang yun. I-share lang na akong kinabuhi. Thank you. Thank you, BFF, mga friends. Salamat kayo sa inyong suporta o continue gyapon mo nagasubaybay sa akong vlog. O salamat sa inyong tanan. Thank you. God bless us. I love you all. Bye-bye.